Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyanyikan Pupuh Balak-bak. Ya warung sisi jalan rame pisan kudu jajan tihat-hat mengaladangan jajan suka-sukan jajan suka-sukan jajan suka-sukan jajan suka-sukan jajan suka-sukan warung sisi jalan rame pisan awewe luas luwis gelis pisan lalakina sekali ngomongin nang dereng warung sisi jalan pisan Citameng awewe luas luwis gelis pisan ngagoreng